into yasinamnandi into ke phambi kwethu nomunye ngabaphathi bohlelo namhlanje ke umzamo umakhaya ushobela insizwa ke le yangazikolelwa yadwa epheteni sabona umzamo yebo linjalo yasiyabona yazi umzamo ukuthi uqhubeka umlando wena ngaphathi bohlelo usuhambe ide nolimo kahle kahle babili kahle wasengishintshela wasembalekela bathi senani wathathwa yini ngibona wathathwa wena bathi ngisasezandle nemali usakwazi ukubona ngifuna ke mzamo kwethu ukuthi uhighlight nje uhamba lapho lonke nolimo bathi uhlelo lokuphuma namanje kube wesinayini sekubuya ukuthi kumele bangabani manje lapho nje ukuthi ukukala nje bakwethu ngicela ngibonge ithuba kakhulu ngipinde ngibonge ulinda bakwethu kanti icani khona ke usizi wami ngafika yena namaka kusavele nje kwamnandi kwalula yonke into so I think wesifolo event bafika khona uyabuya next year usho kanje uyabuya next year siyaqhubeka nawe so yeah ngifuna nje ukuthi bakwethu ngiyabonga kakhulu kumnandi nje ukusebenza nolimo yeah like yonke into bakwethu nowenza uhlelo osulujwayele wenza ukuthi umsebenzi ungalibele mhlawumbe uyayeka lena yeah bethu nokukhuleka ke nje ukuthi yonke into ihambe kahle before uqale ungavele nje ukuthi hayi mina ngiyolontunyana so yeah it's not an easy slot ukuphatha uhlelo because kufanele ushintshe izinto lapha kufika abaphathi batshethe ishintshe ukuthi ngabaphathi uthi omunye angekho mhlawumbe umuntu kufanele angene so wena kufanele uzame ngayo indlela nje ngoba ngizolele egameni program director yabo so kufanele ngempela wenze show uhlelo lonke uma ukuthi uyabona ukuthi engathi yona into engiyifunayo yise la kufanele ngiyise so nje yabona ayimnandi mzamo kwethu mhlawumbe nje umlayezo wakho ngiyazi ukuthi njengoba umphathi wohlelo usukume phambili wena ubabizayo wena bakholwa wena bathi mhlawumbe into ongafisa uyi-highlight kuma-artist uma ngabe ehambele umcimbi mhlawumbe zikhona into ethi hayi awuqaphela ukuthi uma kuyivela khona uzobizwa mhlawumbe ubizwa ungatholakala isikhathi mhlawumbe ama-artist umlayezo wakho uhluphe ey'ntweni njengalezo athi kwethu ingakusho ama-artist kufanele sihloniphe as an artist discipline kuthiwa isikhathi isikhathi makuthiwa islot sami kufanele kungene ungaqhamuki ukuthi na mina ngakabe why wena uzofanele special ufakwe ngesikhathi esithanda kwena because njengoba nje akukho lolu uphatha uhlelo manje so manje wena mawuzofika ney'ntori ney'nkinga just respect i-discipline makuthiwa estage uyazi ukuthi isound yakho isethini uma usebenzisa sound uma usebenzisa sound uyazi ukuthi uready stand by yonke into so nje discipline as an artist. Wow, siyabonga kakhulu. Mina ngimbiza ngekwele lami imizamo. Ngoba sechazile bathi nje siyabonga kakhulu wazi waliphatha kamnandi uhlelo. Newele lakho usulitholile selihambile bathi nje nishayile lento. Asikise ngasisho ngaphandle ukuthi ngithi nje wow. Siyabonga. Sure.